Ubu Uganda eri kuzekiro cha kakonko cyashangwa ngwendwara ya kakonko neyongera kanya omuri mbarra. Abantu 390 nabo kweyongeramu bashangirwa binendwara ya kakonko kandi ahari yabo 12 ahari yabo 39 beina kakonko akatari kujanjabwa omubazi. Dr. Tarasisio Birija umushaho ahirwariro erikure ryambarra yagira ngo endwara y'akakonko n'endwara nk'ezindi eri kukwata abantu bona kandi neita. Birija yagira ngo tiburi enkorora ngo eyine endwara y'akakonko mbwenu natera omuranga ngo wabo ine orukororo urwangire kukira oijo mu irwariro bakucebere barebe waba noetaga obujanjabi. Terro muranga aha abanya-Uganda kandi abantu bitu bihanga kugira ngo umuntu wena oyine isayini zitwagamba haruguru zinagamba haruguru kugira ngo ubwire bwaye kwara wazitunga oijo mu irwariro ryite yambarera hango ningashagani marwariro gahasi Health Center 2 series and 4 then kwashango umushawo mukugu okamutekerereza yabatakubasa kucebera ibikorro ne basa kubirufaringa mu irwariro ryite hango tubicebere then twate ngwara tugire tugira gurize. Umushahogu yayongera yagamba hambare gw'abantu abatungira uburwire abakizire hamwe na nabafire. Birija yagira ngo buri kwezi aharifaro ni batunga abarwire bari kwika 20 kugaruka higuru ari kugira ngo abantu abari kukwato burwire nibeyongera buri izoba. Nkubwiro bunkati abagwire ba patients kugamba amazima abo kwanoreba every month nkito nkigwaro ryitu ryandu yambaro General Referral Hospital nitandikana abagwire ba TB bakwika 20 kugaruka higuru buri kwezi. So inyuma ho na bwesti average twaturiyo mu mboko nka oyiro kugira ngo abantu bakiriyo kandi nico turi kugira ngo kazo tugwanisye turebe TB mu community bagira ki bahwa mu bija abine TB bija twabarugura yakira. Endwara y'akakonko nekwata ibicweka byona by'umubiri kureka ibyarana n'ishoke mbwenu buri cicweka kiri kukwatwa akakonko nikiba kine signs ezitari kushana naha bwecu wafuna kabonero kona akota kucenga rahuka ozo mu irwariro. Uburwiro bu omuntu ngo muntu kuza kumanya ngo uine TB oyino bubonere obwo koreka obonero bwo koreka noza kuba no korora wakorora no basa ku mirendije mbazi kwera beri TB embazi yaburize tekuza kutambira noza korora ushanga wakorora kumara nke sandi 2 umwe mirembaze yaburizo bantu nibagura nkazadaburukara noza ko mu clinic bakombazi ugumira orebuta kutuza. Omukugamba no mushaho yatugambira haburwire bw'akakonko no kuburi kuturura kurugaha muntu kuzahandije. Koko twarebe cyukubasa kuleta TB haruho akakoko akakujanja TB nangwa ni baketa mu bacteria akakampaka niko karajanjaza TB umuntu twapfuje yafuna TB okuruga haryo muntu jine aho katwarebo ngo itu abantu bona abinji twine obukoko bwa TB konka butsiriye mu dormant phase. So nicoleka umuntu twapfuje unit yamara kucendera yaza hansi mwenu abasoka bumbiri bamara kuza hasi oyiro kugira ngo ari ina ko kase ningo gutagizire kitakine buryo mwena na shanga abasoka bagira kibakendera. Provia tumukunde omushaho aharifaro yatangaza ahabonero bwa kakonko nko kututuka munonga ekiro okwisya kubi okorora munonga no kutanakeshagama omushwija okushashira omunjingo na n'ububonero obuyashobora. Warota kutuza kandi urukororo rukagumizamo ukatutuka munonganye turo wabyama eshuka zikajubakasha ngo bashuka mamizi ukagira okupipa ko mwazo ukajya ngo rushija ukashaka ko gwiro mushija ogwensiri ukagira ekifuba nikishasha ko kumara obwiro taragwize umwokorora muneshagamo. Na Nyanzi Naziwa Hadija we umurwire w'akakonko yagira ngo akabanza yatunga uburwire bw'umushwija n'urukororo hamwe no kuguma nacendera umusayizi ecamugemesereze
kuza omwirwaruro kuchebeza. Kumaningura obubazi bw'omushwiza konka bitakukira kahereza akakororo katandika omushwiza obu kwankwasira akakororo katakatandikire kahereze katandika namanya nina omukofu konka naleka agumizamu. We kandi Dr. Wagubi Robert ugu ni manager w'ibyo kuchebera aha Mbarara Regional Referral Hospital yashobora yagira ngo endwara y'akakonko nejanjabwa kandi nkarifaro nibenda kuchebera buri omwe akutekateka ngo ayine endwara y'akakonko. Twine ebyoma bibiri uko byo mukureba ebyo byoma niyo tukozesa lero bitugambira bweno kyakwata TB kyaba nikisoboza results nikikugambira ati ejeji TB ogw'omubire yaine nekorwaho omubazi ogwa first line ninga shini kikugambira ati ejeji TB omubire ogwe yaine tekorwaho first line eya TB. Kurugero hari Dr. Wagubi endwara y'akakonko nebasa kutambwa kandi abantu barebeke ngo barahuka kuchebeza. Omushaho Provia Tumukunde we yashobora ahabwire obudozi ya TB ninga shaka konko eri kumara. TB eyinebika hariho embazi abakutunga kosi yo kumara emyezi 6 hariho abakumara umwaka. Kurugero ekicweka ky'omubiri kirugwire TB kandi hatariho TB endijo eri kugira ngo obukoko tibukurira mbazi. Ndwara y'akakonko n'endwara iri kwita eshonga habwaca abashaho bari kwiga abantu kufayo kuchebeza rero batunge obujanjabi. Gashakwa Susan ari no mukisa ahabwa tayari West omuri Mbarara.